Izi kumatse wo. Inkoko z'imiceri ni. Baranavuga ngo abasirikare bakunda inkoko zimeze neza. Ku buryo ng'inkoko ngibaga yitate yisandaguje uno arukungo bazivangaga n'umuceri kubundi abasirikare bo hari nkabane twabanye. Nukaje kunuka n'umusirikare burajya ubukaje kunuka n'umusirikare we niba bavuze bati ni inkoko bayibumbe yose yuzuye niba ari agatanu batanye niba ari ukuboko kubaga kuryosha kwako niba ari iki we wirire no kunyama zinge ho ashaka kugira ngo nikanga kuba zitari guhumura naje kugira neza ni dhahabu si ni korota. So. Yeah. Inyama. Niki. Iyo. Turebe. Nana nkurebere naho ndebere ingi yari. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Tuwese. Yeah. Reka twikomereze gutya. Utwara ubigute. Umuntu yakwereka. Birabigo ko twabitekamo burushete. Ubona tunaba ngo nundi muzi. Ntuzakumenye. Mwereka ibyo ninze ngewe. Mwereka ibyo ngwi. Mwereka ibyo ninze. Mwereka ibyo ninze ngewe. Mwereka ibyo ninze ngewe. Mwereka ibyo ninze ngewe. Araje. Araje. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Utanse gutumyira. Ayo nagukubita kubwira. Nakwangiza. Shitani n'umugome. Ukuntu tumeze. Ufite kimwira mu bwanwa abantu banaguriki. Narupfu nshaka ko sinarubuze ahubwo gusa ibiganiro byo gupfa nasize ntago byemera. Sinke nkwa mayoga ariko guno munsi nshaka guturika gwenda nsaduke. Abana babiri ubu yagushobora yagenzoga Liza afite abana babiri ubizi gute ngo ni babiri bari impanga ngo umwe ni wa mbere afese uwa kabiri afese yewe wa kigoryi wose impanga zigira base babiri batandukanye ba oya mfite smartphone ko noneho byaba karusho najya mbikora cyane ariko n'ubusanzwe urabikora none se ko bavuga ko ari bibi byangije ubwonko bwarangiritse ngewe rwose ariko mana bwarangiritse nese yakubwira siramuye ndasiramuye ikintu mbanza gushyira kuri memory card njya hariya kumushyiraho prono zose nyinshi cyane kazikira ku muntu ubwo ikibazo cyo kujya gutereta ngo kiba gikemutse
gikemukira aho ngaho kuri izo video. Yaka nzakugurira smartphone umere nk'utunze umugore. Resha n'inkondo y'umura. Toma bale. Ibibazo yakugira inama akagusubiza kwa masandire ndefiri komsa. Ntabwo yufite ubu mwijima wawe wabuhagaze nkangaye. Ntabwo nzi ukuntu uhagaze. Cyakora umbwiye wa mugani ngurame. Yaka ninjya mani. Cyakora umbwiye ngurame 30 unca akaboko. Wagakuraho. Kiwerewere. Miliyoni? Oya, kabaka si. Nje wagaca rwose bakajyana. None se reba njyewe urebe ukuntu ngiye nahuye n'ibibazo. Buriya no kujya kuri toilette. Ntabwo nshobora gusutama ni nyamagaze. Kizi naragiye musanga mu muheno. Resha n'inkondo y'umura. Toma bale. Ahantu mu studio kari kameze nka sauna. Tukaririmba tugahita tujya hanze gufata kaya. Ukabandika n'uturongo twandika subiramo. Ugatubika ukaririmba ugatunara. Tugahita dusohoka tugafata kandi kayaga. Ngeze aho ndamwe reka nkubwire rero mwana reka tugure. Akavatara terangatereka. Hano nanye giye kuhava. Reka tuyikora irangire. Ni ukuvuga ngo Kiz country record yamumenye kubera yuko namwe exposure. Yankoye muri sauna mwana. Yego nta yesi yabagamo ariko si ari sauna. Yaranyishe. Mu muheno ngo dusohoka ngo tukajya gufata akayaga. Ntakimbabaje ndakamenya. Mba nakwangaje cyo suri kureba Nsabi uruguhanganira skora ko kumuzi kwemeze gukanuka kwemeze kwiturumbura kwemeze kwitonura kwemeze kwibeyura akitatamura akishwanya kuza kwishira hanze akigaragaza akagakura kunyo skuru kumubaza iki ko muziranye wiki ko murakorani uyabe ubugogo wewe winzaraye niwe makimbirane yavukanye wagira ngo gamuteye mu minsi cha narakanutse tareba kuko n'umwana w'Imana bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock nece nkandaze ko bizimvye none no bimenya gute kunisi igeze ahantu habi uzi kubona umuntu utaratunga na miliyoni y'amanyarwanda agakora ubukwe yicaye mu bari kuvuga ukuntu yakoze ubukwe bwa miliyoni 3 niho bamufate ngo bamukubite abari umuntu w'umugabo uri kurebera umuntu w'umugabo ufite ubwanwa wategetse ngo abarangije segonderi umugereko n'imyitozo ubuze umuhembe 50 abantu turabayitaho ku mabanke turabayitaho mu bipango by'abakire kandi ugasanga igipango cy'umukire uvuze ngo nzakubona ugaburira umusekirite basizeho kamera nzahita ngusohora nimba umuntu atinyuka isi yemera ko usinyishwa undi muntu kotara yo guhembwa 50 ku kwezi umuceri ugura 50 uriya musekirite mutambeshye ba boss uriya muntu ureba ahawe uburenganzira bwo kukuniga ntabwo yakurinda akanaryamo saa sita akaba noneho ibyo bishoboke uwo muntu no kumusaba kujya azinduka saa sita akaba ageze akazi kandi none ukongeraho ngo abe n'inyangamugayo niko sha inyangamugayo igororase ikorera ibumbise nkanibaye uwo karinya gahindi yakorera nibyo kabisa
batazanyigana abataje none ntabwo bazi byabaye weho ariko ku munsi abayibitanga abikigali urareba manza wige abikigali manza wige manza ufata umuco yigiki waremaye wa mbere segonde cyane ye mwanza nagakureni nagakaramu muhijambo hano ari nyandikiye umva ngo wewe se isa uzazi gusoma niyandika ibintu urabishaka kwisoma nje apfa kwandika ururimi rwanje ururimi rwawe nuruhe ntambwire ngo nege squire ntambwire ngo ururimi rwawe nuruhe bo tana sani cyo gihakane ntuzanyigishe nawe ubwawe ntiwiyize mubaze n'ikindi umva naho nana dana wani cyo gihekane ahubwo se hakugira wicwe n'amazi no kugira ngo ujye guca nguhekenye shira tuno dukweto wahita miki mubaze ikindi wewe witiye mubaze ikindi naho nana ya cyakikona nire isa we sarabizi nana ya ni ikihe giheka nakivuge bati kiba kivuga uhita umubwira ikindi yego nya avuze ko ari iki nyariyo kanyare si wambwira ibekane bigaragara nje kugikekane reka kugikekane cyiza kibu gwa gwa ngigihekane gwa ngigihekane gwa hakaba harimo irihe jambo u Rwanda ndi umunyarwanda kunda u Rwanda rw'abanyarwanda weho komeza komeza sibi munani yesi urambwira ngo uyabwa muri Rwanda cyanga nyokorome mfaniki nyokorome yego sise wabonye na mukuru wa mwene nyina wa murumuna wa data akanyanga mu mutaranda kakuroma muri segonderi walayi icuru gucuma ico sico ba manza wig Viewers, apologize. ngaho reka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengera Imana ibahe umugisha Mana iri dake na Sodoma na Gomora tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubw'ibyo tukundo kwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubaha umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bagenda imbere ubagenda imbere nabo bakugenda inyuma ugenda ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyaguhora kugobana bazaneza imbere nanjye nje nimbona yuko nambaye ipata ya cyubutangiza nyaguhora ku ngoma nsebye nk'ingingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ikintu nasaba abakunzi banjye nuko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuroma byiza cyane crash lemon para nkwi